باشا تماشاوان هجام زیاتر لسر مجار راد وستن امی باری خوابدن جه کنفرانس داکو ام ناس بکن چه هاتیه نقاش کردن حتی وکیلیه و جوه کیلیه و شم و اوه هری زیادتر فوکوسا بشتاران لسر چه به هر وسا انجامنامه کجور در که به گوهرتن انشا و بخواره بینش جه کنفرانس هر نوچگان روژاوا تیوی بیروان قاسم لگل مدبه بیروان دم باش دو گلک بخیر هاتی حتی نها چند محور هاتنه نقاش کردن و بگیشتین ها اتمسفر که چوا لگل و هی هون زانیارین داوی بدن ما لالیه که دنجی اف کنفرانس گیرینگ و به انجامنامه ما که چوا به داوی ببه و کی تیدا بشدارن بحث وان آگاهیان بکن بیریفان. بله سرکفت سلاف جبوتا و جبو همون تماشاوانین روژاوا تیوی شخوا ایرو لسر آستا باکور روجلات سوریا یکمین کنفرانس جنان تیل دارخستن کنفرانس جنین کردی لسر آستا روژاوای کردستانی شخوا دبند روشمیا بپیشنگتیا جنین کردی کتیان توایی مسو گرد به ایرو دبن وید روشمیا ده اف کنفرانس حتی دست بیکرن شخوا کنفرانس 2 ساعت دهان ده دست بیکر ده سری ده جالی کمیته آماده کار و آخافتن هاتن کردن پشتراجی روشا سیاسی هات خوندن و نقاش حتی آنها جیل سر تکرن شخو کنفرانس سیاست دلگه تیدا بجدار بونه تیدا امبیجن ریخستن جنان به بریا خوسر و گلک سازی و دزگه و ریخستن جنان بجدار بونه امبیجن روشنبیر جنین سیاست مدار سرگفت ام خوازم بهتر آرمان جیل دار خستنا به کنفرانس ناس بکن شخو آنها الگل من سما بگداش او جی یک جی کسی کود کمیته آماده کار ده حاضر ببو بريز سما دما تباش به دما باش ام یکمین کنفرانس جن لو پیروز دکن شخوا ایرول سر آستا کو روجلات سوریای افغاوه که یکمین کوجن داویجه هم وگاوه چاواد نرخینن او اف کنفرانس به ارمانجن چاوا هات یل دارخستن سلاف وري جورا شخوا ايرو امجي غابا قديرو كن روجافاي كردستاني تكن قلت بيشانكتيا جن كونفرنسا يكمين روجافاي كردستاني اجنن كرد تيل درخسن بتايبات في بيواجو يا ديروكي يا غو ايرو سوري گشتي تير درباس به هروها هولدان حمو اليا قد سوريا گت چاواد تقريبا ما فين خمس وغر بكن ايرو جارك دنت بيشانكتيا جن كرد غو چاواد دسبيكا شورشيده جنا كرد بيشانكتي كردستانين لهنگي الدنيا حمي بلاكر جارك دي هيفين ازادي يجبو حمو جنان بو او هيبي ايرو جارك دنجي سلوغان خود بوت بيشنكتيا جنا كرد يكيتيا نتوي ويمسو غرب جبر ابدمك باشن كارو خبات جبو يكيتيا نتوي كرد قوم چاوات كاري بنشاندك هفبش جبو بيشروجا كردان دو سوريا دا ام هفبش شكن كارو خبات تكرن لايروت بيشنكتيا جند جبو تكازي لسر غرينجيا يكيتيا نتوي دفيدا ميدو قوم چاوات كاري بن حمو الين سياسي بجداري في يكيتيا بكن بله ام بیجن اف کنفرانس نرینا داده و به بنگه کی چاواش بو تواهی جنان يعني إيرو هجا أم بيجن يكيتي يعني جن هجت قريبا إيرو يكيتي أخو أبابكن بيجومان وبيبن كفرين سركة يجو أباكرنا يكيتي أنا توي أجشتي ده شورش ده بدهان مينا كنولوها بون بوشوا جن بيشن تيا شورش كر أو شورش بسركة بدهان دس كفتي أجيب دس خصن جنين عرب وكرد وسوريان إيرو جارك دين هجا جنين كرد بيكيتي أخو راجهين هروها بيوانو برنسيبين خوش بو بيشروجا سوري ديار بكن ويبب بينجه كي خرج بو أباكرنا يكيتي تیا نتوییا گو ایرو شعبی گلی ما حمیله هروها نتنی روجاوای کردستان داد هرچند پارچه کردستانی داشی. بلش بکو پرسگریکا سوری وره چهار سرکرن پیوست جن بتایبت رول کی چاواتی دبلیزه. يعني أم دزانن صالن شورش يدريج يجوجناتك وشين كر قرباني دان قهرماني كرن لمخابن أم دزانن جي بشتي جوهرتن وجوهرتن بشتي روخاندنا ريجي ما بعث إيرو دسلادار يكنو هاتية لسر حكم أو دسلادار يجي نجنات بينن ما في جنات بينن بريارن يجو دردخن يجو جنتي دن ندنا فدنا أف حميل لسر خطرية لسر جنا شيدك بجبر به يعني جرك جن بقشتي دسوري ده خدي يك هالوستيبن جبو مسوقر كرنا ما فين خود سوريا ده وبتايبت جيم بيجن جنا كورجبر او خدي ريخستنك حري مزنه خدي بينجهك ريخستني خدي فكره خدي ايديولوجيه او تكاري في بشن كتي بكجبو قشتي جن سوري جبر دوزا محمد جنا وكهب جنا كرد وجنو سوريان وجنا عرب جبر ايرو ازبجم توندين لسر جنتين كرن هروها دور خصنا جن جواري سياسي ده ايرو لسر حبل جنا بيكتي جبر فيان بيجن اب يكيتي انا توي اجنن كرد وبب بينجهك جبو يكيتي جنين سوري جي
وام چاواتکاری بن راستی د پیشروجا سوری ده مافین جنا مسوگر بکن جبن جن د سوری ده خودی دیروک گلک مزنه لی حتی هاجی نکاری بون مافی خب آوای کی روا به پاریزه لی ام بجن پشتی وی شورشه پشتی قهرمانیان یگو چه بون پشتی دستکفتین یگو به دست خستن ام تکارن به جن سوری ر یکیتیا خو خورد بکن هر وها جبهه دموکراتیک جبو ام تکاری بند پیشروجا سوری ده مافین جنا مسوگر بکن گلک سپاس بوده برز تما بگداش بوده ولیبوناتا سپاس بو بله سرکفت خواب وی آوایی بو و که ما بهتر نرخاندن جالی سما بگداش یکیش کمیته آمده کار داخل کردنش خود نوا آخافتنی خودم شخوا آن حال جهینا الوی داری روشا سیاسی تینی قاش کردم پشت ایدی و رشنویزا کنفرانس ورا خواندن و نقاش سر ورا کردن ایدی و کنفرانس الوی داری به انجام نامه که بداوی ببه گلک سپاس بو هفکار ما بیروان قاسم جقامشلو لگل ماوی